Ja sam zamislio ovo predavanje kao nekakav metodički prijedlog za preporuka za ono što se može napraviti sa elektromagnetskim spektrom, budući da je u gradivu srednjih škola elektromagnetski spektar nekako razbacan. Imate oscilatorni električni krug, to su radio valovi, to se radi u fizici iz elektriciteta, imate infracrveno zračenje koje spada u toplinu, onda nuklearni raspad, tu gama zračenje dođe, sve što je vidljivo to ide u optiku, dakle nemate nekakav pregled koji bi dao učeniku nešto što ja smatram nasljeđem u smislu opće kulture svakog čovjeka. Ja sam krenuo od ove podjele koja se u društvu među nestručnjacima često postavlja kao pitanje šta to znači ionizirajuće i neionizirajuće zračenje i gdje je ta granica te dvije vrste zračenja. Dakle, s učenicima počinjemo obično od ove činjenice koja se nedovoljno naglašava, da je atom električki neutralan. Za to postoje dva razloga koje učenici moraju znati. Prvi razlog neutralnosti je što ima atom isti broj elektrona i protona. Ali to još nije dovoljno. Drugi je razlog bitan, a to je da je naboj elektrona i naboj protona da su oni po iznosu potpuno isti. Naravno, suprotnog predznaka, pa se otuda. I sve dotle dok imate neutralni atom, vi ne možete govoriti ni o čemu iz elektriciteta, jer sve pojave u elektrici kreću od toga da morate imati naboje koji su razdvojeni. Zato razdvajanje ili narušavanje ove neutralnosti se može nekako napraviti, ali tako da izbacite elektron. Kako izbacite elektron? Jer on sam od sebe neće iskočiti. Dakle, vi morate, pa ni ovaj monitor nije skočio sam od sebe kroz prozor, neko je tu unio neku energiju. Dakle, taj poticaj da vi narušite neutralnost zahtjeva energiju. A odakle nam ta energija? Ko to može? Ove godine koje gore piše, 1888. ovaj gospodin Franz Wilhelm Ludwig Franz Halbach je napravio jedan eksperiment u kojem je uočio da u neko upadno zračenje koje pada na metal izbija elektrone. I nakon toga je sve povijest i danas đaci uče ovu fotoionizaciju kao upadno svjetlo uđe, elektron upije neku energiju i izađe van iz. To je dakle ono što se danas uči. Ali ja bih vas ipak vratio malo u povijest, kako je to bilo. U to doba bilo je prevladavajuće uvjerenje da je svjetlost, da su to valovi, talasi. Zašto je to prevladavajuće uvjerenje bilo? Zato jer su svi znali ovu sličnost, odnosno analogiju između mehaničkih i valova i svjetlosti. Dakle, refleksija kod valova na vodi imate ju isto i kod svjetlosti. Lom ili refrakcija, to radi i svjetlost. Ogib ili difrakcija, to radi i svjetlost. Interferenciju isto radi svjetlost. I polarizaciju radi svjetlost. Dakle, ta nepobitna činjenica da sve ove glavne pojave postoje kod svjetlosti, uvjerili su ljude da svjetlost ne može biti ništa drugo nego val. Talas. I onda u tom dubokom uvjerenju Halbach nailazi na ovu pojavu i radi sljedeći eksperiment. Ja ću vam ga ovdje prilike ponoviti. On je imao elektroskop i uzeo je jedan štap, ovo je štap od PVC-a, plastični, a krpa je od vune. I kad tarete plastiku sa vunom, onda će na štapu biti suvišak negativnog naboja. Ako tarete stakleni štap sa amalgamiranom kožom, onda ćete imati pozitivni naboj. No dobro, ja ću ovaj elektroskop nabiti sa negativnim nabojem. Je otklonjen elektroskop? Jeste. I sad, šta Halbach misli? Misli, budući da je svjetlost u njegovoj predodžbi su valovi,
da treba imati dovoljan intenzitet za izbijanje elektrona. I on kreće tako da uzme, vidite da na kutiji piše, šta piše? Talasi. I on je uvjeren da to što ima u ruci da su to talasi. I osvjetljava ovu pločicu i da se izbija elektroskop. Molim, da se izbija? Jer ja ne vidim, vi meni recite, ne izbija se. Dakle, elektroskop se ne izbija i šta može Halvan zaključiti? On jedino što je mogao zaključiti je da intenzitet nije dovoljan. Dakle, ovo je njegova predodžba. Val ruši svojom snagom, a intenzitet je snaga po jedinici površine. I sad, u toj predodžbi, ovo je malo karikirano, čisto kao neka alegorija, taj ogroman talas nailazi, to je ono što mi smatramo. Da. Dakle, uzeo žarulju od 150 W i naprosto nema izboja. Šta se smatra? Znači, nisam uzeo dovoljan intenzitet. I onda uzme žarulju koja je malo jača, dakle, mora imati nešto jačega. Da vidimo sada. Ništa. Ne izbija se? Ne. Dakle, šta može zaključiti? Dakle, sa 300 W nema izboja. I on i dalje živi u uvjerenju da se radi o talasima i kaže treba mi nešto još jače. Samo malo. Da probamo, ja ću malo zastaviti da vam ne ide u oči. Jel se izbija? Ne. Opet ništa. Pa nevjerojatno. Dakle, to je nešto što je proizašlo iz tog uvjerenja da se radi o valu. I onda se dogodi nešto da nađu jednu svjetiljku, ovakvu, i počnu obasjavati. I sad počinje pražnjenje. Tako? Ali ako stavite staklo, onda pražnjenja nema. Ako maknem staklo, Ali već je opalo bilo. a već je bilo. Možemo to ponoviti. Dobro. Ovako. Sad stavimo staklo. Jer se izbija? Ne. Maknem staklo? Da. I sada jedanput, dakle, imate neku svjetlost koja uspijeva izbiti elektroskop. Dakle, sa 500 W nema izboja i onda se javi živina svjetiljka koja u sebi sadrži ultraljubičasti dio spektra. I dobro, zašto bi to bio problem? Zašto bi to uopće bio paradoks? Pa paradoks je u tome što ova svjetiljka ima samo 80 W. Svačate? Vi sa 500 W ne možete nešto, a sa 80 W možete. A živite u uvjerenju da je stvar u snazi. Jer val crpi svoju snagu iz intenziteta. Evo, dakle, rezultati pokusa nisu u skladu sa prirodom koji su do tada vjerili. Sa 500 nema izboja, sa 80 ima. Međutim, kad su probali dati veći intenzitet ovih ultraljubičasti, nije se postigla veća brzina izbijenih elektrona, nego je samo broj tih elektrona koji su izbijeni bio veći. I to, taj paradoks, dočeka ovog gospodina. Znate li ko je taj? Na svim karikaturama koje se treba spomenuti fizika, crtaju njega, još ona je sa isplaženim jezikom, znate to. I sad, pogledajte, od 1888. trebalo je proći 16 godina da Einstein dade objašnjenje ove pojave. Znanstvena zajednica je teško prihvaćala taj novitet, a onda je, da se to vidi, od toga prošlo još 16 godina da bi njemu za to dali Nobelovu nagradu. Dakle, ova godina 1905. je bila slavljena 2005. kao 100-godišnjica godine svjetlosti. Dakle, zašto je tako bilo odupiranje? Danas također imate natruhe tog neprihvaćanja kad se u nuklearnoj fizici govori o nuklearnom raspadu,
onda vam se spominju čestice, alfa i beta, ali gama se ne spominje kao čestica. Nego je nacrtana onako jedna talasna valovita linija i to je nešto posebno, to nije čestica. Sad, Einstein je između 2 svjetska rata držao popularna predavanja. Neću biti pretenciozan, ali prilike kao ovo što ja sad vama radim. I on je upotrebio ovu usporedbu. Kaže, zamislite da imate zid naslaganih opeka, cigli, i sad želite izbiti cigle iz tog zida. Ali ovo s čim napadate zid nije baš, nije vam jasno šta to je. I sad vam kaže ovako, mi smo mislili da ovo što sam ja obasjavao elektroskop, da su to valovi. To smo mislili. Međutim, snaga izbijanja vrijedi za val, ali za svjetlost ne ponaša se tako jer smo vidjeli da sa 80 vata možete nešto što ne možete s puno. I sad kaže Einstein sljedeće, ako se nešto ne ponaša kao val, kao talas, zašto bi to i dalje smatrali talasom? To je njegova ideja. Zamislimo da taj val, taj talas u stvari nije pravi val, nego počinje, vidite ovdje malo već se naziru zrnatost nekakva, i to je njegova ideja koju on kaže ovako, počnimo u svjetlosti gledati čestice. I to je 1905. napisao u svom radu i sad su ovo čestice koje udaraju. I kakve to veze ima s fokusom koje smo radili? Pa evo kakve. Dakle, treba ovo prihvatiti. Svjetlost to su čestice i kaže Einstein ovako, zamislite da uzmete ping-pong lopticu i bacite u zid, ona se odbije i nijedna cigla se ne pomogne. Onda vi mislite da nije dovoljnog intenziteta pa bacite čitavu kantu ping-pong loptica i opet se sve odbije i nijedna se cigla ne pomogne. Onda istresete kamion ping-pong loptica na zid i opet se sve odbiju i nijedna cigla se ne pomogne. Ali ako uzmete olovnu kuglu i bacite dovoljnom brzinom, svaka kugla izbiće po jednu opeku. I one će pasti negdje na nekoj udaljenosti od zida, koje ta udaljenost nam je u stvari mjera kinetičke energije izbijenih elektrona. I sad, u toj predodžbi, ovo s čim smo mi nastupali sa običnom svjetlošću, veći intenzitet je značio samo veći broj čestica koje mi šaljemo, ali one pojedinačno nisu imale sposobnost da izbiju elektrone. Ali ako upotrijebite druge čestice, onda će svaka od njih izbiti svoj elektron i veća frekvencija znači veću energiju čestice. Dakle, Einstein uvodi ideju da je vjerojatnost izbijanja vezana za energiju čestice koju vidimo u svjetlosti. I od onda mi učimo učenike da ako imate elektron u omotaču, upadni foton pođe, izbije i fotoelektron odlazi. I naravno, po zakonu očuvanja energije, ako vam taj elektron, recimo foton crvene svjetlosti, on ima energiju manju od energije potrebne za svladavanje izlaznog rada, ne događa se ništa. Ako je ta energija fotona veća, elektron se izbije i još mu preostaje kinetičke energije za ovu brzinu. Ako je još veća, onda je naravno ta kinetička energija izbijenog elektrona još veća. I dakle, to je ovo sa tom idejom, analogijom sa izbijenim ovog cikla. I danas u knjigama imate ovaj graf gdje piše da je energija jednog fotona razmjerna frekvencije uz Planckovu konstantu razmjernosti. I naravno, na apscisi su upotrebljene frekvencije i sada ih koristite vidljivo svjetlo, ništa, dođete na ultraljubičasto, počinje izboj. To je granica koja dijeli ionizirajuće od neionizirajućih zračenja. I što idete većim frekvencijama obasjavati metal, bit će i veća kinetička energija koja preostaje nakon izlaznog rada tih izbijenih elektrona. Dakle, za ovo nam je jasno, ove frekvencije će napraviti izboj, ali šta će biti s ovima tu? Da li one onda nemaju nikakvog efekta ili one ipak nešto proizvode?
I ove frekvencije koje ne mogu izbiti, ipak nešto rade sa elektronima u atomu, oni malo pobuđuju, oni se malo gibaju i dobivamo kao posljedicu grijanje, toplinu. Dakle, da još jedanput rezimiramo, radi se o sposobnosti fotona da nešto napravi. A ta njegova sposobnost ovisi o frekvenciji. I sad, za vrlo niske frekvencije, velike valne duljine, to će biti mikrovalovi koji će raditi samo rotaciju i torziju molekula. Ako uzmete veće frekvencije infracrvenog, onda imate vibracije koje osobito griju. Kod vidljivog je promjena razine energijske, pa onda foton koji upadne, digne elektron na višu razinu i dok se on relaksira, emitira ponovno neki foton. Kad uzmete ultraljubičast, onda već fotoionizaciju i to je taj izboj. Kod još veća energija je Comptonovo raspršenje gdje upadni foton, recimo rengenske zrake, izbaci zraku manje frekvencije, veće ove duljine i elektron. I kasnije još imate tvorbu parova sa još većim energijama. I sad se u knjigama i u brojnim web stranicama nalazi ovaj pregled koji bi trebao biti onaj dio opće kulture svakog čovjeka. Da zna ovu raspodjelu i da zna otprilike koji su učinci pojedinih dijelova spektra. Ova crvena crta izlomljena dijeli spektar na ionizirajuća i neionizirajuće zračenje. Kod ionizirajuće ultraljubičaste zrake trgaju vezu među molekulama. Ako uzmete još veće frekvencije kao što je rengen, onda imate oštećenje u DNK molekuli, a ako su to rezultati nuklearnog raspada, to su posljedice karcinogeni učinci i mutageni učinci. Mutageni znači da imaju posljedice na vaše potomstvo. Dakle, vi budete ozračeni i onda se genetski materijal u čovjeku prenosi na potomstvo. Ako je zračenje nije ionizirajuće, onda su učinci samo toplinski. I njih ćemo nekako razmotriti. Dakle, ova podjela, redoslijed kako idu po rastućim frekvencijama, odnosno po padajućim valnim duljinama, je nešto što se ovako uzima kao ilustracija, ali za moj pojam je to relativno površno. I zato ćemo mi proći sve dijelove tog spektra malo detaljnije. Prvo ćemo ući u razmatranje ovog gama zračenja koje je najvećih energija i ja ću gore imati ovu lentu valnih duljina i frekvencija i ovo roza označava da smo na ovom položaju, na toj lenti. Dakle, gama, nećemo ući u razmatranje ovog svemirskog zračenja koje dolazi iz galaksija, vrlo visokih energija, ni Čerenkoljevo raspršenje, to ćemo preskočiti, nego ćemo se baviti ono što se nas tiče na Zemlji. A nas se tiče ovo. Ova izlomljena crta dijeli dva aspekta bilo kojeg dijela zračenja. Jedan je ovaj za koji kažemo fuj, mi to nećemo, to je strašno, to je grozno, to nas ugrožava, to je... I onda imate prosvjede, imate Černobil, ali kad vam dijagnosticiraju karcinom, onda žurite da se podmetnete pod ovaj uređaj koji će vas s tim istim zračenjem možda spasiti. I onda ćete biti izloženi nekakvim mikrokirijima u određenom razdoblju i to je naša sad dvojba, da li gama zračenje uzrokuje rak ili liječi rak. Odnosno, to je nešto što možete se u učenicima zapodinuti kao raspravu. Ali svakako da imamo dva pristupa, ovisi o tome da nam to koristi ili nam to šteti. U nekoj drugoj upotrebi, osim za liječenje, ta ionizirajuće gama zračenje se koristi za pregled na carinskim pregledima kontejnera, jer može kobalt 60 prodirati kroz čelik debljine 15 cm. I sad vidite, ovdje je fotografija snimke tog pregleda, gdje su u jednom vagonu, silos vagon, našli neke od ovih skrivenih jadnika koji pokušavaju
ilegalno preći granicu. Dakle, vagon je sigurno od čelika i način kako ćete ju vidjeti unutra, dakle, to nije rentgen. Pitanje je da li je tim ljudima to zračenje naškodilo kad su ih detektirali. Naravno nije, jer je prodornost tako velika da je to za čas gama zraka prođe kroz čovjeka i nema nekih posljedica. Sljedeći u nizu je rentgensko zračenje sa ovim simbolima koji se označavaju. Ono je nižih energija od gama zračenja, ali ima unutrašnju podjelu na mekane i na tvrde zrake sa primjenom. Naravno, najtvrđe se koriste za materijale koji mogu biti metali ili nekakvi neprodorni metali, neprozirni metali, u aerodromskoj sigurnosti. U medicinskoj dijagnostici, radiološkoj, imate kompjutersku tomografiju, zatim vrlo rasprostranjena mamografija ili u znanstvenim istraživanjima za kristalografiju i zrakama. I sad, svi se susrećemo sa tim zračenjem. Da li trebamo razmišljati o štetnosti njegovoj ili ne, jer šta ona radi? Oštećuje makromolekulu i DNK. I kad idete na pregled snimanja zubi, onda vam stave olovnu pregaču, a onaj operater se sakrije u kabinu iza olovnog stakla dok radi ekspoziciju. I sad, nama je to kratkotrajno, ali on profesionalno je, taj tehničar stalno u dodiru sa tim zrakama i mora biti oprezan. I dobro je učenicima to naglasiti. Ultraljubičasto zračenje, uveden je ovaj simbol za opasnost. Ono je još nižih energija od X zraka i ima unutrašnju podjelu na A, B i C područje. Naravno, ovisno o valnim duljinama. Tu pišu sad te valne duljine u nanometrima, ali recimo ovo A područje, kad se sunčate pa izgori vam koža, onda dobijete ovako oštećenje, jer niste na televiziji pratili obavijesti o UV indeksu. Zašto se daje obavijest o UV indeksu? Pa zato da vi znate da u određeno doba dana nećete izaći van nezaštićeni. I sad, za djecu u vrtićima je bitno da kad ih izvode vaspitačice na van, da im stave pokrivala za glavu. Šta se događa? Ultraljubičasto zračenje je potiče jedan proces melanogeneze. Melanin je pigment u našem tijelu koji onda kreće prema površini kože i štiti kožu, ali nam daje onaj preplanuli ten. Međutim, melanin nema svrhu da nas uljepša, nego da nas zaštiti. Melanin je zaštita. Ako zaštita nije dobra, onda dolazi do ove pojave, ona se zove melanom, a to je karcinom kože. Sad, dosta su ljudi, posebno žene, sklone odlaziti u solarij. Je li to dobro, je li to nije dobro? Da li tamo treba se mazati sa kremama za sunčanje ili ne treba, to je sad pitanje. Jedna u profesionalnom radu, jaki izvor ultraljubičastog zračenja je elektrolučno zavarivanje. I zavarilac mora biti savršeno dobro pokriven. U brodogradilištima i u metalnoj industriji o tome se vodi računa. I to đaci moraju znati. Ni slučajno gledati u luk elektrolučnog zavarivanja, jer vam strada oko. I na kraju ovo najintenzivnije, odnosno najvećih energija C područje je toliko snažno da ima germicidno djelovanje. Dakle, može ubiti mikrobe, pa se koristi za dezinfekciju. Kinezi su napravili ove male lampe sa ultraljubičastim zračenjem, stavite to u ovu papuču koja smrdi od znoja i onda vam se ona dezinficira i onda vam više ne smrdi. Naravno, najveća količina toga dolazi sa sunca i štit koji nas spašava od pogubnog djelovanja je ozon. I ozonski omotač ako se podere, a dosta se podere, onda se sazivaju konferencije na svjetskoj razini pa se počne razgovarati šta da napravimo, kako da to zakrpamo, tu ozonsku rupu i tako dalje. Naime, šta se događa? Vama se trgaju veze između molekula i onda se molekule pokušavaju rekombinirati, ali na pogrešan način. I do izvjesne mjere to tijelo može podnijeti.
i vaša koža će biti eventualno ovako izgorena. Ali ako pretjerate sa tim, onda ćete imati opekline do, što se kaže, do kosti. Pardon. Vidljivo, to je sad, ima dve oznake. Jedno je za laser, a jedno je za svjetlo jako intenziteta. To su oznake sigurnosne koje učenici bi trebali biti sa njima upoznati u toku nastave. Ono je sada došlo u područje neionizirajuće. Dakle, tu smo sad prešli u neionizirajuće zračenje. Da bi nekako osvijestili kod đaka taj dio prirode, vidljivo svjetlo, najbolje se postiže ako počnete od mraka. Mrak je situacija, znate kako kaže ona jevrejska poslovica, da Bog da imao pa nema. I ako vam neko ukine svjetlost, onda čekate da svane. I ovo je ujutro svanuće, dolazi na svjetlost. I sad počinje dan. Šta se događa? Neka energija podigne elektron na višu orbitalu, kad se on relaksira nazad u osnovno stanje, emitira foton vidljivog svjetla. Taj proces se ne događa, kako rekli, sami od sebe, mora biti neki uzrok. I onda ga imate na suncu od nuklearnih reakcija, na zemlji od gorenja, od žarenja, od izboja u plinu, električnog luka ili bioluminacija kad neke, mi to zovemo krijesnica, ovi kukci, ove bubešta svjetla. Dakle, to su nekakvi procesi u kojima se događa ovo. Ovo je osnova. E sad, i tu za vidljivu svjetlost bi trebalo reći da postoji neka podjela, unutrašnja podjela. Dakle, postoji spektar. Za taj fokus potreban nam je običan grafoskop. To je običan grafoskop. Imate takav grafoskop. To je grafoskop. Da vidimo. Onda stavimo ovakav karton koji ima prorez. Tu ga ovako stavim. Onda na karton stavim si jednu malu klupicu. Ovako. Stavim ovu staklenu kadu. Juri je jučer imao pokus sa kuglastom, akvarijom. Ali ja sam sklon kvadraturi kruga, pa sam uzeo ovaj pravo. Ne znam da li on izvatio onu zlatnu ribicu odavde, ali... I sad, u tu kadu nalijete vode. Samo malo. Evo je. Dakle, to je Mavrica. I kao što je jučer bilo rečeno, prvo je crvena, pa je narančasta, pa je žuta, pa je zelena, pa je plava, pa je ljubičasta. To je redoslijed koji raste prema sve većim frekvencijama. I djeci će to biti zanimljivo ako ovo izvedete sa zaista trivialnim prigodom. Naime, da se dalje pozabavimo vidljivim svjetlom, to je njegov raspon između infracrvenog i ultraljubičastog, ali imate recimo konceptualno pitanje za učenike. Na laserima, kao što ja ovdje imam laserski pokazivač, i na njemu piše ovo: oprez, opasnost, a on iznosi, snaga mu je svega 1000 vata. A za žarulju koja ima 100 vata ne piše ništa. I sad zašto bi za ovo trebao biti jako oprezan? 100.000 puta veća snaga i ne piše ništa. Reci ti. Piše, da. Reci zašto je to tako? Pa nije objašnjenje imamo 10 ove. Ne, nije, ovo je sasvim nešto drugo. Reći da jeste. Nije. Ti dok smisliš, ja ću objasniti ovo. Kažu da se svjetlost služi u medicini za liječenje svjetlošću. Međutim, ne liječi svjetlost, nego vi injektirate neki lijek koji je
ima u sebi glukoze, šećera, i on se skupi na mjesto gdje se pojavljuje recimo karcinom koji je gladan i hoće malo tog šećera. A onda izvana osvijetlite intenzivnim snopom i taj svjetlost potakne reakciju ovog lijeka, ona služi samo kao okidač, kao trigger, a ne da bi svjetlost liječila. Dobro, sad možeš. Ja sam se ipak vezao samo za injekciju koja ima jako malu površinu. Dobro. Ovo ostalo ja i ne znam, dakle, prosto mislim da sam bio... Ne, treba znati malo geometrije, recimo da uzmeš sferu promjera 1 metar. I onda snop ovog pointera je koncentriran recimo na milimetar. A na ovoj sferi promjera 1 metra koliko ima tih milimetara? Kvadratnih. Puno, jel tako? Dobro, zato nećemo to računati, to je kak je ono. Važa puta visina. Ne, dobro. No, još se treba zabaviti sa ovom svjetlošću, a to su sposobnost ovih fotona, šta oni mogu. Ove druge dvije pojave, a to su fluorescencija i fosforescencija. Ova fluorescencija je dosta važna jer u ovim tu cijevima gore se događa da fotoni gađaju u fosforni premaz i onda se događa onaj prijelaz. Sad... Prve, makni ovo, smeta ljudima da ne vide. Da, okay. Dobro. Trebaš reći, meni smeta da ne vidim. Dobro, ti si kao pučki tribun, pa se zove. Dobro, ali poslije ću to objasniti. Imamo ovdje... Molim? Pogoršalo vam se? Nama je super, vi za ovog ugla super vidim. Odlično. Imamo ovdje jedno posebno staklo koje ću obasjavati sa crvenim laserom i vi ćete sad vidjeti ovdje dvije točke. Jedna je prolazna, jedna je reflektirana i vidite na staklu raspršenje, ako vidite. Ok. Sa crvenom. Sad to isto radim sa zelenom. Vidite, prolazna, reflektirana je zelena i raspršenje na staklu je isto zeleno. Ali ako upotrijebim ovu ljubičastu koja ima malo ultraljubičastog, onda je u prolazu ljubičasto, u reflektirano ljubičasto, ali raspršilo se zeleno. Vidite? Raspršilo se zeleno. A prolazno? I sad kako ćete to pojasniti? Šta se događa? Zašto je ovaj raspršeni foton niže frekvencije od ultraljubičasta kojeg sam upotrijebio? To je ova fluorescencija. Oprostite. Dakle, iz osnovnog stanja sam ga pobudio, on je nešto sa ultraljubičastom, nešto je izgubio na toplinu i kad se relaksira, onda imam emisiju fotona niže energije. Dakle, ja sam uputio ljubičasti, a emitirao se zeleni foton. To razumijete? Dobro. Sad dolazimo na infracrveno. Infracrveno je nižih frekvencija od ovih koje smo do sada pokazali. I da vidimo, je li to opasno? Ovo je daljinski upravljač, radi na infracrveno, je to opasno? Pa nije. Ovo, sjedite u kafani i malo je hladno i oni vam upale ove infragrijalice i vi se da pače, još tražite, dajte malo više. A ovo, je ovo opasno? Ma ne, kako je opasno? Može jedno po pitanju kolesterola. I sad, vidite, radi se o snazi, jer to zračenje je neionizirajuće i uzrokuje vibracije molekula. To je infracrveno zračenje. A je li ono vidljivo? I šta ćemo o njemu reći? Dakle, opet imate onu dvojbu. Za ovog koji radi u livnici, to je toliko intenzivno da on mora imati specijalno odijelo koje reflektira to zračenje. A za ovu gospođu koja je u penziji, za nju je poželjno. Ona bi htjela još više toga. A ovaj bi htio da bude čim manje. Razumijete
infracrveno u odnosu na vidljivo. Dakle, daleko od vidljivog ljudi zrače tom toplinom i to je direktno 10 mikrometara. Ovo blisko nije toplo. I sad ovdje je jedna slika snimljena termokamerom koja pokazuje da su ljudi toplokrvne životinje. Jer ovaj tu gušter očito nije toplokrvna životinja. Pod uvjetom da je ova ruka ljudska. Da vidimo sad jedan fokus sa začađenom žarulju. Vi znate da je sad u modi uvođenje LED rasvjete, štednih žarulja, zato jer ova nije ekonomična iz nekog razloga. Ne znam koji je to razlog, ali uglavnom ne daju. I sad, kad ja tu žarulju upalim, ili ju... Jel ona gori ili ne gori, ne znam. Ne vidi, jel se vidi? Ono što je propuženo sa zemlje. Nešto ne znam, može biti, ali za učenike ćemo ovako postupiti. Uzet ću jednu spravu, to je termostup. Termostup je niz termoparova koji su povezani i jedni spojevi su na hladnom, drugi su izloženi. I sad, da vidimo to, stavit ćemo milivolte i da vidimo li to radi. Dobro. Možda taj termostup može otkriti da li je ova žarulja upaljena ili nije, ili je, sad ne znam, ali... Treba da se okrene pol. Jeste, tačno. Bravo. Hvala. Volim učenike koji su pažljivi na sati. Dobro. I ima jedan stari uređaj, to je Kruksov radiometar. Ako njega stavimo, sad sam ga zavrtio, samo evo da ga umirim. Naravno, vi bi mogli doći blizu, jer mi imamo osjetilo za toplinu i vidjeti da li to zrači. Ali je presudno za učenike da razumiju da infracrveno svjetlo nije vidljivo. I mi smo ovom čađom naprosto odrezali vidljivi dio i gledamo da li još nešto osim vidljivog preostaje. I šta ste zaključili? Da ima, jel? Jel ima? Otišlo je skazati skroz. Skroz je otišlo? Znači moram promijeniti područje. Sad ćemo... Evo, stavit ćemo. Sad ću krenuti prema vama da vidim da vi zračite. Možda vi isto zračite. Ne, gotovo. A jeste? Dobro. Dakle, žarulja je začađena iz konceptualnih razloga. Da vi vidite da postoji osim vidljivog jedan dio za koji mi imamo osjetilo ako dođemo blizu. Pa dobro, nećemo više o tome. Sve vam je jasno. Terahertzno područje. To je nešto što je novijeg datuma što se primjene tiče, ali se zna za njega davno. To vam je područje između infracrvenog i mikrovalova i sad se jedna od dosta zanimljivih primjena je naravno sigurnost na granici na aerodromima i oni kažu da oni mogu čovjeka koji je potpuno obučen s tim zračenjem vidjeti da li on nosi skriveno nešto što oni ne vole da nosi ili ovdje da nosi nešto. Međutim, ljudi se bune jer smatraju da je to zadiranje u privatnost. Jer se preko tog može vidjeti i neke druge stvari kod čovjeka šta nosi. Ne? I koliko to nosi. Mikrovalno područje. To je malo, na tome ćemo se malo dulje zadržati. Jer to je područje koje je dosta... Isuse, koliko sam već produžio. Dakle, mikrovalno područje se opet dijeli unutar sebe. Imate radarstvo, to je 3 cm val, onda mikrovalna pećnica 12,5 cm i Wi-Fi router koji je isto 12,5 cm. I onda imate mobitel koji je otprilike 30 cm. Sad je zanimljivo da mikrovalna pećnica ima
gotovo identičnu frekvenciju 2450 MHz kao i router, Wi-Fi router, evo ga tu stoji neki isto, imaju te antene. I sad, jedino što ova ima 100 mW, a ova ima 700 W. Dakle, ova ima oko 7000 puta slabiju snagu. Ali, ljudi se boje. Kod nas postoji jedna udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja koja se strašno buni što se u škole uvode tableti i ti tableti će se snabdijevati signalom preko Wi-Fi signala. I oni smatraju da će djeca biti ugrožena i bore se protiv toga. No, kad bi vam neko rekao da se morate odreći ovoga, ne bi baš pristali na to, jel? I volite kad u nekom lokalu piše Wi-Fi free. Dobro? No, zašto se mi toga bojimo? I mi smo u stvari uronjeni u jedan ocean takvog zračenja i ono uzrokuje rotacije dođe molekula, može uzrokovati toplinsko djelovanje. I sad svojedobno su dva ruska novinara, Lagorovski i Mojsijenko, objavili u Pravdi ovu fotografiju. Stavili su jaje i dva mobitela, a to su oni stari mobiteli, oni su smartfoni. I onda su nazvali jedan drugog i mobiteli su bili u komunikaciji i kaže nakon 65 minuta jaje je bilo tvrdo kuhano. I stavili su ovu sliku tu, kako guli jaje. I sad, to je intrigantno. Je li to istina ili to nije istina? I šta ja napravim? Ja uzmem jedan osjetljivi manometar koji radi tako da ima ovdje bocu s tekućinom i jednu položenu tanku cijev. I uzmem ovo. Uzmem to je termoskop, to je jedna limena kutija, šuplja, koja kad se spoji na manometar i stavite između dlanova, onda ovdje bi trebali vidjeti da li dolazi do promjene. Jel? Diže se. Dakle, zbog grijanja zraka u ovoj kutiji, on se širi i potiskuje u vodu obojenu u ovoj cijevi. Od toga što sam ja to držao, čak nisam ni jako stisnuo, samo sam držao između dlanova. E sad, nakon toga, ja uzmem, gdje mi ovaj? Dakle, napravim ovo. Uzmem taj osjetljivi manometar, stavim termoskop u jednu plitku kadicu i nalijem malo vode unutra. Evo, sad ću vam to pokazati. Dakle, zagravim ovdje vode. Stavim vode. Zašto nalijem vode? Šta mislite? Pa zato jer mikrovalovi griju vodu. Vi ne možete s mikrovalovima zagrijati nešto što nije voda. I stavim ispod toga mobitel moj. I nazovem sam sebe, ali sa službenog telefona. I pustim sat vremena. Nakon sat vremena, ovaj tu stupac se pomakne za milimetar. Samo milimetar. I sad, naravno, lako je to izračunati, mislim lako. Nekima je lako, evo to će štiti. Dakle, imate mobitel koji ima 3000 mAh kapacitet baterije. Sad, to će nam Ljubiša pretvoriti u džule, pa ćemo vidjeti za jaje koje ima 50 grama i specifični toplinski kapacitet vode u jajetu je 4200, jel tako? I da li je sad energija koju imate u bateriji mobitela dovoljna da vam napravi ovo što se ova dvojica? Naravno da nije i to je novinarska patka. Evo, sad ćemo to njima napisati da su oni... Dobro? E sad, stvari stoje ovako. Toplinski učinci se događaju ako
imate više od 4 vata po kilogramu mase. Onda ćete doživjeti toplinski učinak. Zakonodavac je propisao 50 puta niži prag. I to je onda 0,08 vata po kilogramu. A stvarno mjerena zračenja od ovih Wi-Fi rutera i od mobitela su još 1000 puta niža. Naravno, vi sad s mobitelom možete prodirati s toplinom, ali tijelo se brani, ima povećanu cirkulaciju, znojenje itd. I sad još oko toga se spore da li je veća šteta od toga zračenja ili od onih gluposti koje vi čujete na mobitelu. No, nemam sad od sebe mobitel, ali da ga imam, zamoto bi ga u alufoliju. Zamotate ga u alufoliju i tražite da vas neko nazove. I neka vam kaže šta čuje. Čut će poruku da je pretplatnik nedostupan, jer alufolija ne propušta. Evo, to je jedan od fokusa koji možete izvesti. Dobro, idemo dalje. Što se tiče sada ovih tvrdnji da zračenje uzrokuje karcinom, ima ova evidencija. Međunarodna udruženje mobilne telefonije bilježi porast broja uređaja kroz ovo razdoblje od 1900 do 2010. I taj je porast eksponencijalni. Broj uređaja koje mi koristimo, mobilno. A imate Nacionalni institut za rak u Sjedinjenim Državama koji konstatira da pojava karcinoma mozga stagnira. Dakle, vi nemate korelaciju između ovoga i ovoga. I svi oni koji tvrde da i bore se za to da je to kancerogeno, pozivaju se na to što je Svjetska zdravstvena organizacija stavila ovo zračenje u grupu 2b, a to je moguće ili potencijalno izazivanje karcinoma u ovisnosti o razinama intenziteta. Sad, ono što nam slijedi, to je mikrovalna pećnica, jer ona se koristi u kućanstvu i ja imam tu mikrovalnu pećnicu, ali specijalnu. To je ova ista koju vidite na slici. I vidite. Samo sam ja odrezao onaj dio u koji tu stavite tanjur sa hranom. Ima čak i vrata. I ovdje sam napravio otvor kroz koji izlaze mikrovalovi. Ili fotoni. Sad šta ćemo, jer su to fotoni ili valovi? A dobro. Talasi su. Jel, gdje su talasi? Dobro. Ajde idemo prvo pokazati jesu li to... Ili ja vas zadržavam? Stavit ću ovu staru neonsku cijev i probat ćemo to uključiti. Svijetli. Malo mikrofon prima, još ćemo da probati. Evo na kojoj udaljenosti ona svijetli. Od mikrovalova koji izlaze ovako. Neću dugo puštati da vas ne bi grijao, ali šta se događa? Prije sam vam bio pokazao na fluorescenciji šta se događa. Fotoni, odavde izlaze fotoni. Dobro, vi možda i oni uzrokuju ovo što ste vidjeli, međutim, vidim da ste skloni vjerovati da su to valovi. Pa onda sam ja napravio sljedeći pokus. Uzeo sam jednu aluminijsku pravokutnu cijev koja je šuplja, ako uopće ima smisla za cijev reći da je šuplja, pa naravno da je šuplja. I sad tu cijev sam prorezao po dužini. Ima ovaj prorez, vidite. Sa drugih strana je zatvorena, samo ima tu po sredini prorez. I sad nju ću nastaviti na ovaj otvor kao neki valovod. To. Hop. Tako. Tako. I unutra ću staviti
stvari kuntova cijev za mikrovalove. Moram zatvoriti ovaj kraj da bi imao stojni val. Zatim uzmem traku papira i stavim kroz ovaj prolaz. Ovako. Ovako. Dobro? I sad uključim pećnicu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dakle, šta je ovo bilo? Trenutak spoj. Aha, evo. Ok. Dakle, imate magnetron, on u ovaj valov širi valove i oni imate trbuhe i čvorove kao kod kuntove cijevi. Razumete? To zanima da to pokažem? Možete vidjeti? Naravno, radi se o tome da je valna duljina mikrovalova ove pećnice u zraku 12,5 cm. Ali u valovodu dolazi do izobličenja i valna duljina se širi na 19,5 cm i to se da izračunati, ali nikada tečake s tim zamarati. Idemo sad. Bitno je vidjeti, dajte mi još malo samo. Bitno je još jedna stvar. Vidite da je ovaj spaljeni dio oštro odrezan. Dakle, nijedan dio zračenja nije prošao gore kroz ovaj prolaz. Dakle, spaljeni papir samo tamo gdje je bio u valovu. Naime, prorez je tako sitan da valovi te valne duljine nisu mogli proći. Radio-kratkovalno zračenje, to je nešto što je duboko u neionizirajućem području. Dakle, to je tu, to je ono na čemu mi slušamo radio emisiju. Je li to opasno? Pa nije tako opasno. To je. Dakle, da možemo prepričati šta se dogodi. Ova kratka antena kad se stavi u vodu onda svijetli, kad je u zraku ne svijetli. Sad je konceptualno pitanje ako je dielektrična konstanta vode 81, to znači da 81 puta je slabije električno polje. Zašto ta voda koja sprječava svjetljenje bi trebala oslabiti polje, omogućava da žarulja unutra svijetli. Naime, radi se o tome da je dielektrična konstanta uopće nije konstanta. No, dobro. To ćemo preskočiti, ispričavam se za ovaj, ne znam šta je možda u transportu nešto se dogodilo. Da li je to mikrovalno zračenje štetno ili nije? Ovo je jedan case study ili proučavanje slučaja. Ovo je spolovilo ili spolni organ, mislim bio je, od jednog pacijenta koji je imao herpes i upotrijebili su dijatermijsko grijanje jer herpes je virusno oboljenje koje ne podnosi toplinu i može se u nekim slučajevima upotrijebiti za liječenje herpesa. Međutim, oni koji su radili sa tim pacijentom, oni imaju lokalnu anesteziju. Pustili su to 2,5 sata. I ovo je posljedica. Imate ovdje taj članak, to je azijski Journal of Andrology, 2004. godine to bilo. Dakle, i sad se pitate je li to opasno. Jedna kolegica koja je to vidjela kaže pa bolje da su ga ubili. No, to termičko djelovanje se vidi kod nuklearne magnetske rezonancije. To je onaj veliki prsten u koji vas uguraju unutra i na koji čekate na red na magnetsku rezonanciju. Znate, dugo se čeka jer je malo tih uređaja. I onda postoji opasnost od jakih magnetskih polja. Ali ona je mala i svodi se samo na to da ovaj magnet privuče neki metalni stolac pa da vas to pogodi i ozlijedi. Ali ova se dio uopće ne spominje. A to je magnetsko polje orijentira osi jezgara vodikovih atoma i onda se na njih
usmjerava radiovalno zračenje koje pomiče taj kut u kojem su oni usmjereni. Nakon gašenja ide relaksacija i za različita tkiva je ona različita. Na temelju te radiofrekventnog zračenja se radi imaging, prikazivanje onoga što se snima. Naravno da to postoji i u veterinarskoj praksi jer i konji poboljevaju. Koliko je to silno zaokupljeno područje? Ovo vam je u Americi podjela dodjeljivanja radijskih frekvencija i ona je vrlo, vrlo gusta. Ekstremno niskofrekventno, to je zračenje koje je ispod 50 Hz. Ljudi tvrde da je dalekovod taj koji to zrači. Inače se koristi za komunikaciju sa podmornicama, ali samo kao signal da ili ne, 0 i 1. Da podmornica dobije poruku da je zađe na manju dubinu, da može drugim sredstvima komunicirati. U sklopu tog ekstremno niskih frekvencija profesor Nešić zna držati predavanja o harpu. Jeste, evo. I ono o tome sve zna, to je sad teorija zavjera, da li možete sa tim u nekom području proizrokovati neke klimatske promjene ili utjecati na ljude i tako, ne? Pa ćemo ono tome dalje, ako bude. I sad, još u sklopu toga sam donio ovo tu, Teslino jaje. Ste čuli za to? Naravno da ste čuli. Teslino jaje, da vidimo. I sad to Teslino jaje se ovdje zavrti i ono se... Hoće? Ali treba da se uspije. Možda neće. Jedino Tesla je to napravio na trofaznu struju. A ja sam to preuredio na jednu fazu. Da vidimo. I sad ima jedna stvar, a to je... Evo ga. Kad dovedete ovakvu zavojnicu u blizinu te Tesline uređaja, onda ona proizvodi struju i ovo svijetli. Ili ako dovedete ovakav lončić, on počinje da se vrti. I sad ovo je Hrvojev lončić, ovo je Teslino jaje, a ovo je konceptualno pitanje. Da li je ovdje pitanje vrlo niskih frekvencija ili je to naprosto indukcija? Recimo. Evo, pravi čovjek. Kaže da ne znam, ajde. Dobro, idemo dalje. Kome vjerovati po pitanju štetnosti? Imate lajke, ja kad sam držao ovako predavanje iz udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja, jedna žena kaže, da li vi znate da je hrana iz frižidera gdje vi na vratima sa magnetima držite ceduljice, da je ta hrana kancerogena? I ja stojim, nemam pojma. Ali jedno sad što me brine, ne znam, je kancerogena od magneta ili od ceduljice. No, u Srbiji ima isto jedna udruga, mislim da se zovu Biogen, ali one su naprednije od nas, oni čak imaju odjel za detekciju zračenja i možete kod njih upisati tečaj radioestezije. I oni će sa viskom reći šta će biti. Ili imaju tvrdnju da hrana koju vijete u mikrotalasnoj pećnici, da je ona kancerogena. No, ja bi se radije držao onoga što kaže Svjetska zdravstvena organizacija, jer oni redovno izdaju biltene i ta zračenje i utjecaj se prati. I oni kažu da trenutni pokazatelji ne potvrđuju postojanje ikakvih posljedica na zdravlje od izlaganja elektromagnetskim poljima niskih razina. Vi ste vidjeli malo prije što znači malo veća razina. Pougenite. Međutim, postoje neke praznine u znanju. Ja ih znam. Hoćete da vam kažem? Mislim, ja vas zanima. 12 sigurno znači. Prvi način, biti daleko, jer to pada s kvadratom udaljenosti. I drugi način je biti kratko vrijeme izložen. To su dva načina. I sad, da još postavimo, da se vratimo na početak, zašto za radio valove, recimo ako imate tranzistorske prijemnike i oni hvataju neku emisiju, svi će istodobno sinhrono emitirati to što primaju. Ali ako imate gamma izvor i Geigerove brojače, onda će oni nasumično klik, klik, klik,
klik, klik, klik, klik. U čemu je razlika ako sve spada u isti spektar? Čestice tamo. Pa, klasične čestice se ponašaju ovako i one čuveni pokus sa dve pukotine, Jankov pokus, znate. I ovdje ako sipate sol ili šećer, onda dobivate ovakvu raspodjelu. Međutim, za kvantne čestice one pokazuju, iako ih puštate pojedinačno i sukcesivno jedno za drugom, nakon izvjesnog vremena vi ćete dobiti interferentnu raspodjelu i valnu prirodu. Dakle, to je rezultat eksperimenta gdje su puštali elektrone na ploču i kroz dugo vremena pokazala se ova raspodjela. Dakle, da li je to talas ili je to čestica, ovisi o tome kojeg je to intenziteta, odnosno kolika je količina toga. Imate vrlo zanimljiv članak od Arta Hobsona. There are no particles, there are only fields. Nema čestica, to su samo polja. Hvala.